Hello everyone, welcome back to my cooking vlog. So pini nilina thana chishar pun easy recipe bangke lalo jo. Kaprek recipe bangke. Pini ke nilila kusia oksi keselam ponji lasi koson si keselam ponji mahedi la nilina thana chishar pun ipo pulo. Kusia putapu or lenglam pen ke kumjuru puni pini tapu hedi laso ogamen. So laso oke sapha pami nengji. Inglit pigmedidi. Inti lang pen जो लसन से सफा नहीं जी tapi non la ok sapa tangnya jadi lo ke sapa nili nanti tanang paklang poni kita lo tapi na bangke ok kecil nili fried lah jela ingon ning beng pet lo puru ya son mati dia ok ba ajon tharlon kitun te lo lason ning beng pet lo kitun bang hedi kecil nili lapua masak fried lahเป็นมาลงโซโก้ออกเป็นพันนิลิกูปีเช็คปอกเป็นลาดาคิปิดุนจินิลิบอกปิดุนจิฮาร์ซอนเกอร์แล้วเป็นบิริแล้วเป็นกับเรกจะตัดปิดุนเดลล์อาจจะดิ้งกลัวผิดเป็นหลังทุนังโจออกมาเห็นดิเชราเพจิบอนไปสิเนมาทัลลบอนสตาเชราเปรออกปะออกจะบอกคลิงเลยนอตบังเกออกกับบังจะบอกเฮดlo athan dovet lo jo lapan lain lo jo nona ok bang ni li kira hilong pen any type po athini li dak full fry tong ka kuri gali mane adha di half fry asot se ni li keselam pon ok bang ang si chedo vet lo cebor head lo ok bang hedi apen laso kera hilang thosia konili harsun bok pias sota pasek po la tespat tapakni pakton pidun lo dada nili pasporan nama sabsu pidun apan bok tani ma pidun dat polda dapat ada kopi pima masala pidunian dan nili non si jog iglablo da fish masala pidun garam masala jeera powder pen biri ga dup ancho lagi pidun ke pen inti thalmin ata ni no sip il erlo apar ke ni lang pen mix ke titi mati de so pini bang ke ni le lang long ba mix men lo la puat dik se gitu le he tapi la doan masala ta mix tak ada pen ke ni lia kola dak pidun pit po o ga ba aku sia o kum cire o ba hedi oke ni la dak pidun thai po do anta penada harsun so kitok tang tan ni non si pidun la pena an mix taminang pahde an kya ko cook check na pomolop so ko han lapen puthot lang tunang jolai tha arjidin flo te ni ling pulo gas ni bang pa bihek na sini li tumpon oke lain lo jo ajang thu tai kam nang chonel lo lapen ni ladak lang pidun pit po ogbang menang koi mati di kusia ogbang mender klui
masih nili lang bang aku dung tu ledi lapen penang anak apol papa klok nang nili kup cek lo pudun lem dep lok te han bang men mere ko mati di lasik kup cek lo pada wer na apol pulangon bom nang pohe lapen putha pili lang tu lo lang bang khep hoi lo o bang masap ingui frui lamp lo kal te aklong ra phak ta thek puyal hedi lasi ingui dun frui lo lapan aku puthot nili aku kup project po lapan ladak pasuri rik phan po aku nili ladak flavor phan talo pasuri rik nang pia lo lasi ladak gun muris muni muthom nili ladak togrop po pidunji pulo aduk lapan na bang ta lang khep wan lo jo lai kha lapan no nili ladak gun muris aduk bang pidun po alang khep lo mati di la se o bang kukke lo dhakon bang hedi adi bang dip de lo lapuse alang pa thepo kali te aklong bang rap so ha ko mati sige sami perang abang ta pa bi hoi lo na palai non alang ka pura thepa me lo jo non liadak masala phan po hanso abo si pidun ji pialo na tai dun prepo ahan bang meni gelo nani li gas ta bon ik chepo gravy phan po hadi masap so alang asap so bichom do pura dry ta gali kasala lasinon bang ke nili ladak harlung no si ke hori populo lapen kusia ok nili ke lason si ke selam lapen koson si ke selam me tolang ma hedi nili phan komen long nang thani kha nili ke la lang kidung pen sikapa me na jal hedi bok pidun lo harsun ke air masala pidun lo lapen alang ka thep hok lo asap so gravy do pura dry ta kali ke selam pon hedi masih nili nang ton na share pon ipo pulo nili kumchiroi lapen kusia o koson si ke selam pon mahedi lapen nili chini nali tumta kumchire o kusia o cho bon sta koson lo ke selam la nili phan mo comment section la nang tharik tha nili ta halason ke selam dunji phan bor ipo no nili ke selam recipe ya style pon ta chumi sen nali tumta lason che selam ikha lasi nili nal thana na share pon iklo sonta selam ikha pulo to tangte pini video pini recipe dance in tonik po aku mo next video next recipe le ko jetong thiglo nangante cardon